Kenya Trap Integrated Territorial Organization sang kemiling bau Presiden Uba Don Boktkar lai jingkren hakabede bagajing boycott kaseng habaro kawi kajilla banom di niyathiet ya udawilan nakamikhalia Cement Limited Topsem kom shibenta ban pin I gajing persya gajing kren tam na kinong tray kate kakana Cement Patsyo ye kipaj ba kilawan bantur syakate ka jaka pelong ke public hearing ka ba pelong hakate ka karkhana hatang sky kaseng kalaong bawala kami kalian Cement Limited Club ya kami kita gi barjala andre kaseng kana ma bat kampat hon kat ba kita gi barjala ki bakrentam ki patpan ma om tang kata kaseng kalaong ba ki deban mi shi sendan na po kajala kaseng kalaong ba kaseng kan beteng be ka boycott kat ba kate ka company ka pala ban pensyai ba balai kita gi brio bakren pensyet kimla ban pensyai ni ka jim boycott ni ka Thompson kam dai tang ni ko kato kan ni andre haporo di area ke badan ka hito bat hapo baro beri nyoktra ba minum system shui kan ka produk kat ba kim phat la ban ai kata ka jing pen shai ka ba shai bat kat ba kim phat pa mi ye kitu ki mender ke badan hung ne po ka jala ka juni banong ni dade bi shoi wi jala le ta na thrai kan sem jinge ye ki ni ki mender ki bo wan kren tam ni ka rei wi jun re juni tang tai le shi ba ki ba tuksan ka no to habiya de berkata to fiom ba ngim hatongi hon ngim phat hon namar baka MCL kala be gitu ki kala terminate nai lada ki kwa ban be hakatu kaminit ki di ban be sham te balai ba ki kembe hakatu ki penlong sai katu ka public hearing ko ba ka banlong to tang arpholai phongut ki lagi preo ki bagarsan kalong ko susi tambah hangtur dangdon kita gigi naki sen igri ke baya kersan to kalong ko penlek raja ki jaga jet pendrio tangi na kalian jungi ngim pedian namar ba dede ba ki be hagatu ka minute hagatu ko kanta ki hol sai ka ya ka public hearing tat ndalakot bat ngai yo jingti nang ne nang tai bagajing pendong ya ka public hearing ru dangdon skatu kan teliki NOC ki ba kempat yo na kasno tangi na kalian jungi kumbangi omena bangin wat dekilat lenti kuno ban penduk judgment ni ki company ki bawan le try click apo ga beri nyotra tengi laksam ban bodien te ngatharai kan khambam puar ndrei kajing stang bajungi ngilasan bat minjale bet la kuno ban penduk ye ki ban yakren bat kan ka forest lene kataga sia ban penduk ya ketika clearance haba ban penhe ya kata namar ba kajing penhe kan kata ya gini ka memoriang bat ya kumba ya ka iki wa du ki badan situ saja habi dai bat kan ka bangi boycott ya gini ka Topsem lene kataga Cement Limited kadai hadian bukami ke ko konram kajing ya persya la don kajing show ya dat pat kajing keren tam de gitu ki migrants mo la dari ki mender ki bawan apo shombo hapo celajungi da baki ong maro tangi ru hakat lor kata kanong rem ni pendi na bangi boycott je kene ka ban boycott je kata ka Topsem Cement ban num thiet ko produk jongki tangi ru na kalian gojungi ni ko aban juba kitu ki mender ki ong maro ngi pat ngin ong ki maro ka bamut yap ki ong ngi penyap dan esok rengi ingin jumpa kelai jaki mentah me ong ingin maro ngin ong kelai sia maro mentah men jesto mendaladu ke kam gajam bat ya gani gajing boycott wat ngilai I ba kelak don gajing be jaki minum map kat ba ngim phati ya kitu hi ki ba kerentam untuk si ki dei pan ma maki hi ba umdei ba kin pan ma hopot samjungi ki dei pan mi shanang na po jala jungi ken don hapok khapordar ko bam dei shu hapok ko beri nyoktrap hang tangin seperkat wala kata rum dei beri kajing terha kajing sat siem bat kajing pang jung gitu ki besyak bom kampat kut bat ngidang wadru kalat kelenti kumno ban yakun ban penduk pendam senan ya katika Topsem ko badan dei hapo yu ko bala krentam ke bala le ben bor beling akran gunta kila im duk sikat badang don katu kajing kul marang tu tang shom tang mi kata kajing ya kenat hapdeng titrairi baki pulet bakatu kan ni gitu kimender ki badan hang tu ki wan buah snong pat kerentam tengi ni smob dei ba ni de ban bodien ban lek nak kakam pat hoy ni lawan ye kundu yu bapet ning bay yang gani ka ni officer ba ai kan ka clearance certificate halot environment
tinggal putien nomor mengi lengba don ko ko kubor ko bang bakila yo ya kata ka clearance certificate ka bade jong environment expand ten rei kat kum ke jingkep jungi hadin ke public hearing phila wan yo ke clearance tingi hak tak nong ren ni le kundu ni le pat jingkep te hadu mentan ka po sia ka pat ajuba badin bak ajuba mis tip sia kelar kubor kanang ba kin suthu ba barok khoi nong wei bo wan hang ni udai tan uta migran lani uta unong khayi lani uta unong bala but skoi rumin phai sekmat ba baro khoi unong tribal bowan hang ni kat kum kam lem ak ka kren chai bo udai tam tenan lani de unong songwai udai trai ri trai mulok te ka jing boycott jongi kan continue bet kat ba katai ka management jong ka top sem kamla ban prinsai kamla ban high clearance ba hagano korkom ba kito kimender kila ban keren pat bali ki panmap maki jingsha ki deban panmap sha ki tei ki ba keren ki bale tam bat ke jing terminate bali ba hadu tat hadu ta kasi ki terminate hadem la pressure meg ke konhon ba per tengina kalian ajungi namar mengi ye jekari bagai chat pendriam gila yo kontak ru ya kini ki jante health stroke connection ki ba tete kini ki stroke habaya day bat kani ka kit market man nakalian jong kiro kila ay ka full support pakinum kit re ya kani ka top sem to kum gajing ajing sneng ya umtang ya kani ka company top sem re ya boro nong we la da pi kwa ban ya kun pat ka jat ban rio kasi da kan mau ni mentang ngin day shu ki ba ngin kwa ban ra ka ter dengan pendam tam dengan klia da ba ngin peni ya pisia ba ngi teli kum ga jat ban rio Mia tali bat minum sim ya kini ke produk jom ko top sem kan dai ka jinx neng ya bro mendet bo wan le business apo go bri nyo trap bon tip ro bandal astang mangi to komot business jinjar ta daw minum the wat tang si drop kasnam rei nin pen ep de kilat klenti shwa ten rei de pila tampalan manse in sayat pat ki weki lat klenti ke banang issue kadu kadwai nga squat benai kan ga kurwo seki mender blak rentam bat ke kaju ke company ke memlak bentek la kami di bero lejong idon tang kan des kuntir menong ba pila le tam pila de krentam pi pej menta pini ye ke jing teli jong gubri nyo trap da bangim shimi ke produk ke jong pi bat minum sha heru iki kali ke motor ban keti kamar ke jong pi da pi kwa menta sakit nasoy sawai de aeroplane ndai ban on maka pila krentam ye ke ri ke jong gubri nyo trap wat numi ke jat kat memphala man pembek ya ka ika ba pila klay berke pila rentam imslam go bri nyok trap imslam kari kasi ni kentu i ka pa jong bri nyok trap ba ni de ben snok tilang da ka bom theti kini ka mar ki ba kin stok ba maki ki de tang gi nong khrong ndai mangi ki nong khrong de maki ki nong khrong ki ba wan khrong mangi nang ban yo ba kin la ban pendam kami ke ba ki kwa tang tai